ukuthi kube nesivumelwano esithize na ungathi uyayicala ngoba yena uthule from October, November, December kwathoma khona nitshela nje of which untshela ngoba actually akantsheli mina nibonisele ku pregnant bese nayiconverta into a rape. Why niyithethe as a rape ingayithatha ukuthi ibe indlela ukuthi bavumelene ngaleso sikhathi? Mina angeke ngikhuluma into enjeleyo abantu kade bakhona ekhaya. Yipho abantu bakhona mhlawumbe ngangale kuhle unomunye wangenzasi lo wekhabo chomati umbonile wathi usanda lwakaserayo then waya komunye ihlobo sakhe umntazana wabuza ukuthi ngiyambona usanda lokunjani na bathu batshela umamakhe waye clinic nawe eclinic kwathola ukuthi unjalo vele upregnant. So bababuza ngizwa into engizwe ngokwatsho ngoba bengekho bababuza ukuthi kwenzakaleni bakhuluma the way bakhuluma ngakhona ukuthi kwenzakaleni. Okay, lo munye uneminyaka engaki? Omunye una 30. I believe na 30 uyabona ukuthi uzanele sikhuluma ngabantu asele badlulile iminyaka ethize yabona. As I'm saying that ukuthi njengoba nithi ba disabled but they are only disabled phela but they are not mentally disturbed and both lo disabled lo ngingasho ukuthi mental disturbed. Sihlala naye umuntu slow umuntu ukhulume naye umuntu slow la ukuthi mentally disturbed umuntu slow la ke mentally disturbed unjani angazi umuntu osolo ukuthi umuntu once wathoma mhlambe ngasukuthi masikhuluma ngomuntu mentally disturbed umuntu ungakhoni ukuba nama responsibility ufike njani ku grade 10. It's just that ukuthi uslowly esikolweni nezinye izinto lamthuma niyambona nje nothi so mentally disturbed angazi ukuthi ngelimi lesilungu ingebe kanjani. Ngicabanga ukuthi masele ngikhuluma ngifuna ukuthi si understandane uyabona ukuthi level samu kuyitsho between that age group abakiyo uzwe ngibuza ukuthi nasikhuluma ngokuthi umuntu let's say a rape man into I don't know how to describe a rape but as long as umuntu lo bathi ubabizele ngapha roomini bafulo omunye umbukele like I'm giving you an example ukuthi lo jamile eminyaka angikhulumi ngomntwana omncane ulala nalo lo akathi mara ngoba komsuthi lo lala naye I believe that isikhathi sokasthethe usokulala naye lo bekazokuthola ichance sokugijima ajame endleleni abiza omunye umuntu ukuthi phela njengoba uthi sibone ukuthi ufuna uzama ukuthi azange abe nomcabango ukuthi akhambe naye uyilindele ukuthi izinto mhlawumbe bekaphela ihliziyo ukuthi karo wena uceda nini ungene mina wena ngingathini wena maybe ithatha lula way ubona ngakhona ukuthi kwenzakala nozakala. So thina lo ngendlela esimazi ngayo hayi ukuthi ngiyamjamela or njani sengikhuluma the way simazi ngakhona sifuna ukukhuluma naye abezirareka maybe bekatsho ukuthi kwenzakalani manje angikhulumeli ukuthi bekatsho it maybe so the way ukhuluma ngakhona uzobona kuba ngathi kulula for mina compared to mina ngokuya ngambini ogijini ukuthi yena akacabangi lo. Mawuzo ngibuza umbuzo ukuthi it was the first time isehlakalo lesifana naleyo ukuthi uthi ngamanye amagama umbreak of virgin during that period bayenza namkhana beka nandaganga ningamcaphelisisi. So in other words into thomu uyibona yakuthusa nawe yakurara uthawu lo and then wenza na full face kumnganami like what is that actually it's something new uyabona. So meaning that it may happen ukuthi kwesinye isikhathi bebananda bakwenza lokho like don't know the actual agreement abayenzileko now they accepted ama-20 rand lawo. The problem sele nina nimkhumbuza ukuthi lento yokubasidisi kwakhe it might be a rape. Now she's pregnant sekuphuma ukuthi kwenzakaleni so laba still lokubabhizi bamgijimisa abalwanaye but nongalokhu ubhizi ukhuluma amanga in uyezwisisa and of which it may look like okay but let's find the other side umntazana lomunye ukuthi kwenzakaleni during that process so that ukuthi we need to assist amaphoyisa ukuthi bayenze into right. Ekugcineni justice must be served yabona. Ekugcineni naye ufuna ukuthi athole justice nangabe kwenzekile ukuthi yes balalene ubarobhe ngengcondo abarobhe ngakhona and then bagcina balalene but
my worry is that in the most cases amadoda amaningi agcina babengejele ngezehlakalo ezifana njengalezo. Uthola ukuthi umuntu uvumelene nomuntu loya bese kuba thola peer pressure somehow bese lo uthi no phela mina ungenza into so uyasaba ukuthi no phela nami ngivumele, then indoda igcina isithole ngaphakathi kwamasele for into azitshela ukuthi no mhlambe bekwenza ukuthi sivumele mphise bathi ayisa ayathi yabona. Well, let's not promote ukuthi amadoda bayenze isehlakalo esifana njengaleso. What I'm trying to say ukuthi nangabe nani babukela emakhaya nangabe kwenzeka lesehlakalo, let's try to report the matter ngaleso sikhathi. Kungabe ukuthi sireporta imatter ngoba ukhona umunye obona ukuthi lesehlakalo senzeke kuwe, it might happen ukuthi ureachiwe wena ekutheni uyazi ukuthi vele oyifuna lento leyo, therefore bese uthola ungaphansi kwe-pressure enye ugcina ufake ayenze okhunye. Let's hope that wena mshona ukhiwa ngiliphi helebho olifuna kho ngibuze njalo mhlambe ukhiwa bonana nabantu abahelebhako nje bazokudinga bakucoce nawe nje for right way awunakinga or njengokuthi uzoslow ngikhulumele akasi right than before nje nokuhlala ayedwa athulile. Mina ngokubona kwami uyalidingisa leyo. Umngane akhe loyo bahlose kangangani? Abantu luthanda ukuya ekhabo nomunye ekhabo bahlala baditsha bonke. Esikhathini esiningi nomngane wakho mhlambe naniplanisa nokucoca ini mhlambe ezinye ngamadoda nje unayo boyfriend? Khe waba ne-boyfriend before? Loya unayo boyfriend? Lo awumazi. Kanti akananda kutshela ukuthi mina bengine-boyfriend ami isiningi nananda nicoca like nicoca ini esikhathini esiningi manithu? Awubanathi mina la kuWhatsApp ngikhuluma nomrami batho bahlangane. Uyibona-ke manje ayizwi ukuthi lento yakhe iyakutshela ukuthi naye umtshela njani umuntu wazi ukuthi yena kaze next nama-boyfriend bahlangane ekhoneni na umtshela-ke ukuthi uyamplanisa umphanayo ukuthi mdabe nomkhumbulo ukuthi naye mdakuhlangane nawakhe ekhoneni uyayibona. Then is that kind of a influence nyama uyayibona. So asikhe sithole isayidi lakagela omunye yabona kungaba njani at least nasikacoca nabo bobabili so that ukuthi nakusasa loya sizokuba kuhle because ngicabanga ukuthi already sekunekhesi sesizwe isayidini lakubalisi ukuthreathena umntwana lo ngoba ekugcineni umntwana lo kayenzeka something umphakathi ucalile wenzeka anything phakathi kwenu nomndeni kuzobe kubonakala yena azange akuthusela uthi nangakhuluma uzonenzani uzonibetha benisabubetha aliswe benithulile umazelaphi kahle nina nimazelaphi benithoma ukumbona Ngimazele emathirini. Sabu Emathirini. Khe kwaba nelanga wena nomngane wakho nathi mana sikhambe sokuthenga ama-brutal nyana isithunisela ama-brutal just kayi-1 thina ungamfihleli mina nicoca nathenga ithunyana ngisho khona ilanga khe nathenga nyana ngiditshile ne-2 cup kamngane wakho. Kumiciniso kake bakwenze next phela nje awudishe phela awusingaphasi kweminyaka enga-15 years beni nangathenga nifika nihlale lapha ekhaya nidithina nikhona umuntu ewanzela nama-brutal ngana-2 bekuyini le benise khe nasela ini tshwala tlokutesta Ngikela kutesta ngaphethe uzanele bebangibizile maye bathenga utshwala lo bathi hawa inganami kayakenzi sokulikeke lami nasela ini saselilo flying fish beyinjani